Abusiafo ende no yaba beto monten so se yankasa ye papa Apostle Amoako Atta ne nsem bi oba bonten so beka ya chese amagana fo nyina obi biara eka na adwen de kire ye papa apostoli ama prophet 99 krampo eka se ye papa yodidi a ono monkwan enti ebe ya odidi a ono monkwan se na ebe ya na adwen beba fie ebi muso krampo ka se ya mame agrada na so beka se de a ye papa ni nsem o ka ye na chese ne nsem no o kan entwansi ye kra nsem ni nyina no emfa no kwan so enti ebe ye pa dia so nim se ye nyini ene ha na on free nyamesom no se ne be ye ono echirimbafoɔ no ye bi to so ono agrada no mbe take you over because what we preach sa na wunyini wo preach mu a afa wunsem abeka nyina no emfa kwan mu na ne nyina ye konkoda nkyɛn ne ende ya me ne wo kase yade yankase ye papa Prophet Kumchacha abambonten ababetu ne numtuo de nsam bi atodwa kyese obi biara ekase ye papa prophet yi de kum amasinti papa uji wudin awo ya maiga ne mu hanem se won nsam a wo kan na yetie wo nsam pa de yetie mu ye pa de na kyese wo nsam a wo kan no kwan so ano yenkotie nsam ne mu bi embra Amoako Atta no minimum Amoako Atta check. It's almost there. Me come 18 years to 20 years. Minimum Amoako Atta. We ya sole wo Hong Kong ha. Set tam ni shu nyina peja. Say pepe o ta no. Na ni coat nyina ni anwan. Na natade a o dresse ne ntade nyina anya papa. Na sasie ni mu no. Na sasie. Set tam no na ne men koyi. E di set tam no. One can say nkwasika mu say. I say UK ni can say me say it's totally badass. Totally badass. Say time na me nimu no na ho kire no. Ah no ya so le wo Hong Kong. Hong Kong ha ya nyamiche a Hong Kong. Ah no ani so fu Evans no na ya ba ho ebe boa no. Say time no na sabe abrabo ni mu odin. It is same way no on kekebida by enna nyame adom nyame bi kwan ade amana ye ka so fu wiska organa Amoako Atta ka woni ye ka so fu a enya so fu eni preaching so that say enya so fu eni preaching di woni preaching there be woni preaching it was John chapter 4 verse 31 eba Yesu Kristo Bible say nesuafo ni kokurum e no ba no say urade ye ne didi na komodo ye de akope bibie di Yesu say media na ya media ne say mekenya me asem media ne say mekenya me asem it na John chapter 9 verse 4 say esem say adechiwo we me ye ne ya osoma me no etuma sofo okuta word I will preach no ono ne ye kan ye di kan di ni jina sofo mu kan ne kan what am I saying that ye kan sofo a preacher mini ya sofo ka se we UK your friend Jesus abrantie sabe tabo ni din wo mo platform yi su sa so ko ni Jesus abrantie preacher na Jesus abrantie bo word ya o tumi bo word din na awusi mo kan say awusi egu sofo nana anya ni buodu so jina wono preacher to say yes word na papa yi every sofo usu bempa wo so wo teach wa ye ke teaching sia hwe megana ye ke ni pay teacher sofo usu bempa so but one say mini ye Jesus abrantie and sofo as usu bempa ani panfo na na nya ni buodu ma mabon on respect one on fa Bible emediago iti Amoako Atta eso obi na no kasa enyo no what am I saying enyo no aya ye na wa ye na wa de Bible ye di nyame ye dwuma ye asisi dan bebre ye dwapade ye bebre ekuta emu kasi bebre iti afredi ya Bible na odi ye di nye ska edi sisi dan bebre to talk asa
So the Bible never kick and Pascasama. Yamen to Macon. Amen. Non for Bible and kick and Pascasam. That many a WM Cassavet. So you won't bear my baby. Yes, you could out. No correct. Sanyame flower. Men you say me power to meeting Yamena, mena me. Ebina, Reverend Anthony Koyobu watching. And I can maybe king. Where you on the they say no teaching, who preaching? Money a preacher. No, preaching is of 120 times. Who teaching? By a new baby, no, I want to swap every grab up and a young Anthony Koyobu watching. And I may ma back. Wa mama wo ba me je ana wa mama sori a wa wale damage ma wa de wa mama wo se damage sofo maba ana wa je ba ana ya wo sofo a na nu mo asam ene me kasa kra ke se wa de wa hwe ase ebi ni sofo Amoako Atta de Amoako Atta hwe ase totally asofo Kumchacha na make Luke 14:11 Bible said your man no so no Ewurade Brenasi. Your brother wants to know that you are Peter 1 Peter 5:5. Yeah, fellow Ghanaians, your family Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me wo any jesem sunkubi edebrewo. Di obi apene daachi bia no, eno ho adwuma na oye. Se opese wo YouTube daachi, anase wo social media handles no daachi, eye perfect dia, then eye baby bako. Ozitech, oho na betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombebua ama u social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mukura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also boost ama yes a drop baby ona newo na so obi san subscriber a sign add up we na opede kaya moto ba na ze dey na me catch us omo so making money ewo social media handles no say for YouTube or social bia social media handles na dey me say Ozitech and the bebwa ama will making money. Emma won yamabo. Every month you will make money. I bet you me a sustain you. Abrabonum. Ombema wenya from 0 viewers to a million. We now per day. Kayamoto umbium. So open Ozitech echira kwanya. Enye rira kwa ma me fa number no tuda. Say the be abet na from now pese ukosua and as open say we boost to social media handles na. Oni omu bedi dwa. 0598 697619. Me repeating number the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Some ya tie free yankasa papa Prophet Kumchacha yi kire say dia papa Apostle Amoako Atta ne sem o kan ye oni no enya adwen de biara da because abani say na sofu ponte say o ya apostle mu a otumi di nsem bi bottom monte say yama 10 days na obetumi e de abra ye Kristo sum ase na wo ya hwan ne wo krampo say obekasa asem no say bi o kafra mesia yanka say papa Prophet 99 ka say udidi awon no mo nkwan no ekema ka akoye say ye no kren na nam so ma che say atwetwe nsem dodo na e de abombonte so Ghana for dodo na de omanu atumbi ebi mo ka say papa so onim say obetumi abra ye Kristo sum aso pa dia e wo say yetumi hu ni say oman Ghana wo ho anu mu say pa dia anya kra no 16 regions aye wo ha no mu say nya branch wo tempe ye be hu say yes wo ye be memu nsi nsuo mu ansa wa ham ebi mu so ka say ade a papa we opese ni din agetene ne e wo ya man Ghana mu anu mu say kike enti no ba be kan nsem bisa adwenche de dodo na nkrofo de abafa wo de to comment section wo se ne be ya metumi akenkan ade amount kai se social media handles ni nyina no ade a ye wo so a ye boy adwuma wadere se konkomba ni ejan aboa no oko Facebook ay attention tvgh e wo hono mo na face no ko YouTube ay attention tv like share comment we videos no so na subscribe to our YouTube channel adomebu obo so se ne be ya bibi biara e beto na ye kane a unsa beka ade o share ma bonti abom sambra ne from ohema echa